Čega, to kiselo mleko ili Pavlak? Ja sam na Pavlak. Nije bre, kiselo mleko. Ovdje kiselo mleko stavlja. Jesi stručnjak ti za sendviče, Miloše? Kiselo mleko, da? Takvi smo stručnjaci. To se pogledao. Suština je u tome, dragi narode, da smo mi pravi sendvičari, da smo mi pravi sendvičari, da uživamo u tome, da se time ponosimo i ne možete dobar sendvič da pobedite teško, čak i ova moja domaćinska pika. Vidiš sad, staviš ovako, onda mu staviš majoneza, jer bez majoneza ovog sendviča nema. Ja sam smo mi to kontenci zvali, nismo znali kada domaćin. Nego napravi mi da mi bude malo bloka sendvič. A da, jer onda je to pravi sendvič. Majke ti, da te zamolim ja, ti ste sve ovo isekli i pripremio, mogu ja da uzmem ovu pitu? Ti napravi za ove momke još jedan sendvič. Vidi, on seče to na pola da lakše.